Karbi long ribirta kelang rape doan arat phan sami nilhin ban kardom nang panjrek lo kardom non karbi long ribirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang ang tek thi to pen Kithitang sabina ki oda phan apan armud durbagri long jambli NGO aro ke sengpon Soarloso pen kaculang rem pen apan karmude da bang pu pan kang sai pan along pagi karwing lo tamos council atum pen chirap chitu tu nang jipusi karbi national council atum pen ke hang pon boko jana long tong se kon pen AJYCP atum pen pherang ke mai kang ni pon non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang karbi ang long ta Soarloso atum ke chok wana vi ki ang thek nang klang bom tang lo Nilip MSC konsensi ki parlopon borpung longki hansi arong ambekar sarsing terang asupi Kithitang rusmi terang pia pansmi chulang ram depen apran armudat labang solam ki semi chiklo jonta avelang non puthot nijang karbiang long rongkhang konsensi bothalang su police station ke parlopon bi hindu lindong arong arlu along Magnat Agarwal asupi Kithitang sabina ki ot aphan sami pangthek dek thia tumpen apran armudat si thengpia ronglong bektekang log lo ये सिरांग कोपाल देखा मते आधार कार्ड मते किसुमान को मेघनाथ गलार चली इति आमार गाँवरे হয় তার বাবার মেঘনাথ ফোন করা পড়েছে না কোন নাম্বার মই তো মানুহ মৰি গল তার মাও নাই বাবাও নাই কোনবা আছে নেকি তার মামা আছে তার পরিয়াল Langroy mari dolong adung long wasi jarong sami long pon lo उसमें पड़े है वस्तु है ना पूरा जिंदा आने ई दहारो मन करे भैया एक बार मरो के लगे ओमन काय करे जाला टान के ले गए हां देखा नहीं है टान के ले किल्ला लगा আমি কাকো লারিব দিয়াই নাই এটা সোয়ালের এটা পরিচয়টা আমি গম পাব লাগিব আমো আতে তাতে গোয়ালা লি sami Kithitang sabina ki ot Kithitang abang Arpum bangki dolong pen dam chet theng pia rong long si bektekang lok lo Bothalang so rai kom sakia tumpen labang so birta long si tong se kod an adimaklong an pali dun lo lapen kelang chari siding pon si Kithitang Arpum aphan semi postmortem aphan sai klem pon lo adunga rai tumpen ke than pon la teng leputang ti kedam tang thang ni phai ke thoma jusi bang thek te thia tumpen Kithitang sabina ki ora phan ke aphan armud dat si theng pia arong long nang beklok thai pusi chi than pon bonsten nona mat ki kuma tumtong Kithitang sabina ki ora phan aphan karmudal ni pang thek pon thek thelang ইতিমধ্যে আপোনাৰ গাঁৱত যে কি ঘটনা ঘটিলে তাৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি আপোনাৰ ফালৰ পৰা এই ঘটনাটো মানে এনেকৈ আমি মানে এতিয়া চিন্তা কৰি পাৰ পোৱা নাই মানে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়াল হ'ব মানে আহি পেলাই ইয়াত যে চিনাক্তকৰণ কৰি দিব সেইটো আমি গম পোৱা নাই কিন্তু আজি এই ঘটনাটো এনেকৈ এটা ঘটনা হৈছে মানে ইয়াক ক'ব নোৱাৰা ঘটনা ৰাতিৰ ভিতৰত কোনে এইটো এনেকৈ যে অন্যায়ভাৱে এজন ছোৱালীক হত্যা কৰি মানে এনেকৈ গছত ওলোমাই থৈ গৈছে আমি এইখিনি মানে এতিয়া আমাৰ সমূহ বেহেনিৰু গাঁৱৰ ৰাইজে আমি বিমৰত পৰিছোঁ গতিকে এইখিনি যাতে প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি এইখিনি আপত্তি কৰোঁ যে প্ৰশাসনে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত লয় যাতে সঠিক বিচাৰটো কৰে তাৰ বাবে মই প্ৰশাসনৰ ওচৰত মানে মই এইখিনি আপত্তি দৰ্শাইছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ বেহেনিৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা কিন্তু এতিয়া ছোৱালীজনীৰ সম্পূৰ্ণ আমি এতিয়া পৰিচয়টো পোৱা নাই আমি ইয়াতে পাইছোঁ ছোৱালীজনীৰ নাম হ'ল কি মানে সাবিনা কেয়ট তাৰপিছত আৰু সাবিনা কেয়ট মানে সি গোৱালা পৰিয়ালৰ ছোৱালী আছিলে বাপেকৰ নামটো আছিলে এই কি নাম আছিলে ইনুট গোৱালা বোলে হা মেঘনাথ গোৱালা গতিকে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ মানে পৰিয়ালে আহি পেলাই ইয়াত চিনাক্তকৰণ কৰা নাই গতিকে আমাৰ বৈঠালংশ আৰক্ষী থানাৰ পৰা যিকেইজন প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আহিছে গতিকে তেওঁলোকে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যাতে তদন্ত লয় সুবিচাৰ কৰে সেইটোৱে মই মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ non labang so kai bang ki Soarloso tum ki tuki dam bang kachiri bang ke nang son lo ati Soarloso tum han kachulang ram lapan apran kar mudet kachenek halu bang alam pi nang klang bom tang lo lasi Soarloso tum ki tuki thak bang kachiri bang ke nang son binong lo borthol bin great son timung karbi long ri birta
Rot kisum ke boy long ka chirak bisto dun thek je phan busi jamlu NGO mahang pathek ponlo lapen ki labang su NGO sami neng dang bom bang bom si thang thang ni phai pliani an bang ki rong bong khat em school long sami jamlu NGO durbagri aru seng ponlo labang su NGO aru ke sengamai chingchia prang sami Kalitang rusmi terang pi phant milur kai pa chi chiki mu pon lapen ki Kalitang rusmi terang pi akar jong sami chomreng milong padun long wer che phan sami hirchumi hang pon thu Jambali NGO durbagri aru amai pu Benson singnar pen si mai chaphem pu pon lapen kontun bang Robinson rong pi pen si alhi dum pan pa chini pon Jambali NGO durbagri aru ke seng pon amai chengchia prang him ke dok sami ing than pon Rada tum kisung ke boyalong sami ka chirap wa chitu dun nangji lapen ki rada tum phan ki mesenji phan ason so awareness deng pon nangji pusi labang so malong chan chimum pon labang so malong aluha man pen Jambali NGO CEO madaf terang sitame chitong dun lapen ki SGB crossing hanse lapen rong asar tum chitong dun labang so mai judat pen a phike ki duk de rada tum phan pe kar omron pon si Jambali NGO durbagri aru ka seng pon mai mesen pen pachun pon lapen ke Center Committee mate CEO tum kadoga besar lapen mes tum anta pini ladang dai huri pen hathan sinar karbilong ri berta SGP lapen ke kadoga be atum pen chitong rapet si ele tum pini amang bathek konlo amian la bangke Jambali NGO dorbaguri Nanti tum long members bang ele tum kadoga be la kija tum lapen members tum pen bang koi bagdoji nonamat ke nanti tum la non ke bang jilang tum ku PPS siding pon lang dor baguri ang kangalo nilitum la NGO hoi pen pini si ke seng pon lang lapen ke pini apor pen nitum asap soviet asai tami deng pon lo nilitum aphan Central Committee hoi pen patir pi pon lapen ladang nilitum sabran satum pen nilitum kadoga be chilang pen si la rat along rong asor phan kidu kelak mate la hemi jangre la hai kadoga be nonong kang samapor phan tami ke cheng sia bang ke nilitum pi kumbor si ron pon long ron pon lo lapen ke kibang jelang ani tami nilitum kaprek asai amu ki deng panangji ason topik lang lasi nilitum lapu si chingwai pon bom lapu si klem pon bom jatlo non bang ke nilitum lason lapu ko bang ke klem pon ji bang ke nilitum rat angno bang ke paklang thedang lasi non mat nilitum lapu komite ang bong si chingwai pon bom la nilimen benson singnar labang so Jambali NGO dorbagri long a president iglo Lo kacing hona tar dun alang itu so dopok government pen alang itu kang hon kang lim so dopok pen apot ni tum tar piru la pen ke mi jang ria tum pan ansa me akang hon dopok pen apot nili tum pan alang itu ki claim ka bor I pen apot nili tum pan na bang so kombor rame alang itu hilo wing pen la bang so ke claim ka matha kang lim so dopok pen apot si ni tum pan la bang so kombor rame ni tum pan ang pilo la pen ang ron lo Siraan ho lang itu masansi ni tumpana kang hon pen akang gin so do lipudang te alang itu mi claim long tame hel tu mi pedonang pen galang itu mi claim lo ko ni itu member la tum tame basaru sal piru tum tame alang itu pan ka bol idun japan te ni ni tum tan ni ning hang lo alang itu asan silaan ho la busana khak muni tumpan kang winso kang hondo liputang te alang itu gi claim long tame la an ho kang toi pon bom je fansi nilihin penta choro palpilo nanti tum nali ning arong ik wik ning arong pilo masih lebang so ning arong alang itu nagi pitu bom je fantame alang itu fanta chuning rilo la pe choro palpilo thang ni pai plier ni Carbon National Youth Council atumpen pherangke mai ka ni pon labangso pherangke amai along Carbon National Youth Council amai pu pon moteron pen kaning je pon atengki dolamara police station ke parlopont borpung hawar longki hanserong amekar sarsing terang asupi Kalitang rusmi terang pia phansmi cholibrong pharaphan ke sodak pen kang sai pibek nangji kisung khipo ahem tu na tumpan carbing long tamas council atumpen didhin ga charabdun theka pot sami alang lihin ben ka churu pajir pon bon sami din ga charabdun chot kalisi adai ke dovega bang phu bang ke sodak pen kang sai pibek nangji kedam tang a husme Kalitang sumila rong hangpi aphan sami mekai chokpen apan ar mudda la solang dai ke dovega bang phu ban sami pinani anta sodak pen kang sai pipon thek thelang lasi Soarloso tumpan apran ar mudda long pen ke din ke charabdun chot bang ke chokchi bon sami adai ke dovega bang phu ban sami sodak pen akang sai pibek nangji la solong carbing long tamas council tum sami charabdun bek nangji pusi Carbon National Youth Council maipu pon moteron pen pachini pon Arpum long present scenario langdam lo patan isi kap heremi me son si nang mantang do non het jong
Soarlo tu man kirai kom la pen ke jogwan pumat si secure environment mat si kalilo pinpuna me non hejong mate ke damtang January chiklo seta me 26 January arni inut anim sopi mate ilitum mamuso Kithitang rosmi terang pi aseta me labang so ala meglangno nolangno alam kilong si kisung phonang lo lasi la nilitum kipukang tum me la hendo 26 January achiklo inut dilip rong phar po bang phu alang like munit ma se kalilo alang like marat marenga piateng aning ching horlo na bang phu puji punang kok po alang li imuso Kithitang rosmi terang pi phan dola mara ang ki thonunji po men pen alang li bang get towari beng si meglang no derlo lapen labang so meglang no dera phi alang li labang so meglang no alam ki dip joji mate ki bear trip ji po kamat haben ili tuma muso phan rengak aksi pipit hilot lo lasi labang so pu thake nili tuma song hen pen ke so dak pen pin rem lo lapen ke chokche veka bang phuban ke akang sai ke pi vek nang po non ilitum chuthan pon me non ilitum birta kelong ateng polotang te dolamora pulis tum sa me accuse matela meglang no kachoklem veka bang phu dilibrong phara inanget lo bujin tum chini dun lo bon sa me nilitum pen concern authority aphan kapachini kang tung mane kachuni ngri kang tung man elhaino kangnang chot la puge chokchi alang li phani ke capital punishment ma si pinang po athema alang li ke munit ma si gali der loke lasi ako ki budam thu kang tung bang ke la capital punishment pipit tik tak ke alang li phan ke bail pen ma si lu ma si nang ni athema jong si bail pen nang lu phlo lo putang te monon phi akaprek o su pi banda alang li ke choklem nam thuli po la pen thak thak akaprek atum sa me ani thibin po lasi non bang ke ajat peno akang sai pipit tike lo nang nelo la pen government atum sa me non bang ke concrete steps isi ki thir thip akeng kam chejor si monon phila pusan alang ki ke pawe deji aphan alang litum sai mo deng ponang po la pen ako karjulong thu karbingnong autonomous council pen ta non imuso rosmi terang pia phan alang li phan asan pachokji aphan alang litum dihen rabdun lo pusin litum chini don lasi labang keraptun magen nilitum hen pen kero pajir lo bon sa tami nilitum hen pen karju kangtum karbinglong autonomous council ki thegi ding atum phan bang ke lahen lo nang litum dihen se rabdun chot chot bomma inglong aso phan ke methang khai hijan pu kamatha pen ke nang litum akang sai kapalong piji long nang litum charap chutu dun deloma chethanam lo patang de ka sorsa sona mandet la pen karbinglong autonomous council la charju ai son mandet ji bon sa tami nona nang le rok pot alam chethan dam lo ne Kithitang sumila rong tahang pi phan satame alang litum ko an lak rabdun lo lapen ahemari ta kimpi lo bujin litum arjulong mon satame halabang so ahok pet kang sai kipinang jilong bangke alang litum bangke ahema sortun mong chirap chitu dun dedet pasar arjulong lapen non an bangke labang so ke sa ko anang dinglong ke lilo ni kang sai long le ni la so lamang ta non yang li rok lo lapen langdam lo ne pangkri wi so na mandel lo karbinglong autonomous council ato la sinon karbinglong autonomous council karju kan tu mangin litum mahin bangke lahen lo nang litum kisung dat ke boy dat ahema sordom phan ka cherab dun made justice kapalong pidunji long nang litum kosana ka cherab lo nang litum ningklar sap ne ka cherab dun ma athema ke theklong anta nang litum bang ke ka cherab dun papeng hoi sai de made nang litum ke serious ka lider labang so apu thak bang ke asini litum hin bang ke tuliram rong hang ke japon lin karbinglong autonomous council lapen state government atumen ka chuning ri yang tung bang ke nang litum labang so meglang no odlang no apu thak bang ke thir thip isi keng kam chejor pon nang litum phan sadame aphong hamphang asong no radet tum chesong piklo sadame nang litum pinyar ni mangta solo tum jokwa nang ji pola ke hanglong arjudun de ajoini si pinyan ta kisum phonang marelo lasi karbinglong rat phanda nilitum hen meka chuning ri ji bang la hanno nang litum satame do anatum satame ladak long sakuri claim tuma doji contract claim tuma jodi bjp long claim tuma jodi la seta ke party la manang no thangla manang nelo anutin satame cherap pet nang po cherap pet si labang so puthake pinrem duna po la pen sarkar phan satame labang so monon phi alam ki la puson meglang no alam ki pa bede je phan pressurize pinang po thema la ke sarkar atum ki claim bek nang ji asailu la pen nilitum hin pen satame ke bangjila ani satame labang so puthake pressure ki piponji phan ke awareness pen chenglok kaprek asaya musaka nilitum deng pon bompo pardon bangke tuliram rong ha ke hai satame huladap adim pale dam si apia po phan aning ba thetha aning ba the chotali hala trial ang deng mane court ang deng ka chedanji longta cherap chitu dun bekha la tangka da hoklo tema nona por ke ipi da kenang sot lo cherap dun kenang sot sat tangka be na bahira
akenang vek bang kenon ke ahok pe takang sa impartial justice na sa impartial justice long bang ke nake nang litum government mata thur phut pen cherap chitu du nitha Lakhain ko rapon nilip MC konsensi ke parlapon borpung longki hansia rong ameker sarsing terang asupi akibi rosmi terang pia pan chulang remdat pen apran kar mude aputhak ningduk mimi khang jangan pin lo laso puthak pen kedam tang thang ni phai ke thom ani all party hills leader conference abitung atum pen borpung longki hansia rong an humridam si kalitang rosmi terang pia pan milur kai pan chi chkimu pon la pen all party hills leader conference abitung atum pen kithitang rosmi terang pi asar pi asar bra mate ahem asor atum pan kirap ke pajur pon Karbinglong tamas council ang kachari bo matum Karbinglong arlo atok anu long ta mesen school lapen luthan bang atung pan kelang dun pa mimi de joksi lapuson alam nang klang lo lasi borpung tarapung hawara long sabi Karbinglong tamas council atum pen tuwar ng selam pipon pu si lam chak pon lo bon sami labang solam chak pinyanta pa peng pipon pedel lo lasi alam chak bang jongsi pa pleng tek thili putang ti lam chak sami pipede nang chi pu si all parties leader conference atum pen arbok pon lasi prabchin pen borpung hawara long pen mesen atowar lapen karlitang rosmi terang pia phanch ki moment pen school hem kim rang pipon vek nang jipo si all parties leader conference atum pen khang pi do pon Charlie fan athandang atim jong sila dak thir kluk do pusonte pini bongso rosmi terang pila puson acham dam nang le de polo kidam kiwang kecheling atowar ta mesen pusonte communication si mesen pusonte pin la puson akisung chitong joplo je polo bonda ningduk me alam ke lahalo pini karbiang long arta ningkan trok sikyap ra hininang pleng ada fisitame labangso ha varalo labangso ha warong pucha chelo karbiang long angkang pimasi pini lok charlie hina ke papi hup thangjang o school kavide pena jok lo than bang tum ke mimi pena jok mesena tum ke dolo slam mesena tum han bang akimi ha difulom benes tawnom he bidab sita rong ara tum han bang ke pin la poson avar sai kavide pena jok sil la poson akisung pini dakterang hem tum atum ke chitong nang lasi lake council ke chari tu kitam tang hut rada pan lam chak chipi dak borpung tarapung hawara pan election na pathubom na di to tame hemper hang bom na lapunat long le prang tame to ward nang pipo school nang pipo me tanang pipo bola bala bang so alam chak ki pini ani abidalo non alangli bongso sumila rosmi terang pialang le chiwo jue phi pini ani anta council ke chari tu na humri de lang bang vela lapuson kidu kisung kecitang hujong si alang tum bang vip te komentul ka bang puke lapuson kisung ki fodet ki boy ta hujong si alang tum arjab dundi pulde lang tum mentul ka rapuke lasi nilutum la council ke chari tum han same pini da dak same tum condemn nang kokpo lapuson raraphan lam chak jungjung abang ke pitabri to war pi te pi pamenon school pg te pi pamenon athema labang so rar tumanta kopilo alang tum pensi pilong kang hilong kali makalak di lasi lapuson ke labang so rar phan kar biang lo rar phan thang bak beben lam chak pitikang nang lo ki pilo polte pithir klung nang ke dam tang arni song alang tum klem nang lo acha sar dinar jolang mane non bang ke li tum thekam long mane non la song bong ke la loga charli puna sistame asla sorlo tum ki thi nang re puthak nang li laklar dak pen ku ps apot la pen ku mat se daito do nang li thandak baklar thagi mala la sorlo tum ki thi nang ret po bang ke lalo government pen isi al sumatum han kelang chari phan security kang ara joinilo lapen ke awareness ka be joinilo lapen ke jongsi government tum jongsi labangso al sumar tum phan kelang chari bang jongsi security jongsi thir thip do boson te pini la boson nang plang pede di lapen ke la boson meklang no lang no ki claim der tum han same government pen soda akang sai pipide ti hal ta isia karon lo la son cholang rem po pichilot po police tumar deng lerok lo dalang tum jail bang jok po bang tangka do tum tangka thok plak po olai jok ti amasi mue tum isi update la sonang dukok la son tamathan mi ti etum cholang rem de seta mi pichilos de mi tangka do iko
moi tuan police nang pon det tami angko ni tum jok thulong ji puhala bangso aning ke thedo pen potong athok ni claim ret mini lason da il tum mathara mi milo athema government men kangsa aron peso dak de ti lo acha chane linar julang na non nali tumke ani ke bang khelo pen tami nali tum la he mari theklong los tami non bang la wastha besi tami nali tum pen kachuning ri pi baki than pi ason do mane la hem ki ramni ba school padu ni polason nali tum pen ki puponji council sor phan ke thanji aba lam duma council sor phan ke nili tum ke non than thunang kok bahni tum talang tum chini pa me lake jela dak ara tum duk pik bak lake chini pa me lang tum lake chichar che gali chini pa me la sinili tum non dak ki foder ahem tu na phan non ang tum theglong ma didi ahem ta hawasta beke di halang tum hem manga velo pini pinap ke choye phanda ki sumdo la salang tum phan mesen ahem government pelang ton rabnang po ala chiwoji oswa men pen la pen ke la bangso ronga phan prap jin pen mesen school bangke la bongso rosmiterang pia men pen school bangke pi vek na pol to chorolo sa ninkanang bonyong si pichunchi pol de alang tum lake ada the pikhangjang gi athe la bangso bongso rosmiterang pi akar jong mata ning samselu laki to thang ni phai phli ani anarlo porphai hini apor malom AJYCP atum bogojan CCI edungalong methanga sai hemlang tong se korpen phrengke mai ke nipon AJYCP Central Executive Klembang GT Phukon pen kachepa he phupona malong alangli pen kaning jepona tengki kedam thang ni phai ke thomani ghoti rong supiolong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen ke IAS officer atum angbong pen phrengke mai ke nipon ahut Karbinglo Tamas Council CM Dr. Turam rong hangsemi manpeng pen chitong dunlo labangso phrengke mai juddet pen aphi masapsu kachepa chorpa chirpon along semi Assam pen hini news channel along paklang pon along bangke kalile pen si birta pach thak pon dong ajok pen si thang bagbe nong nu kechu ta pason si AJYCP atum pen pin rempon lo lapuson news channel atum ke claim den nang ji apon lo ahok ko pima paklang pinang thang pon nang ji pusi so dak pen chuni ripon lapu lapa masap sup alama pen ki Assam pen Karbiang long angpong hpe henu ji aphan abang ke claim den nang pusi puthor ke bang ji apor ahut bang ke lapuson ke claim ji phanta chuni ripon thu athi ahok pet alam chini nepin pen lapuson news ipaklang ham Karbinglo Tamas Council CM Dr. Turam rong hang pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma tum angbong epache oi ji aphansi bidi lang no ki claim abuthak alang litum pen ningang samsi chipaklang pon কাৰ্বিআংলঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ উপস্থিতিত আৰু অসমৰ চৰকাৰৰ কেইবাজনো চৰকাৰী বিষয়াৰ সহযোগত এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰা হৈছিলে এই সংবাদমেলত বিশেষকৈ অসমৰ এটা পোৰ্টেল চেনেল আৰু এটা ছেটেলাইট চেনেলত যি সংবাদ পৰিৱেশন হ'ল তাত আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ আমি কিন্তু এইটো ক'ব বিচাৰোঁ এইটো অতি এটা নিন্দনীয় আৰু এইটো ধিক্কাৰজনক বাতৰি পৰিৱেশন হৈছে বুলি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অনুভৱ কৰিছোঁ সেইকাৰণে অনাগত দিনতো ব্যক্তি বিশেষ নাচাই তেওঁলোকৰ যিকোনো বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাওঁতে সংবাদ জগতেও এই ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি ৰাখিব লাগে বুলি আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সকলো সংবাদ কৰ্মীক আমি সংবাদ নিষ্ঠা প্ৰতিষ্ঠানক আমি ক'ব পৰা নাই সংবাদ জগতখন অসমৰ লগত তাহানিতেও আছে আজিও আছে আৰু অহাকালিও থাকিব লাগিব সংবাদ এটা প্ৰতিষ্ঠানে এখন সমাজ আগুৱাই নিব পাৰে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা বাতৰিয়ে কিন্তু অনাগত দিনত সৰুৰ এটা ফিৰিমতি পাই খাণ্ডৱ সৃষ্টি হোৱাৰ নিচিনা আমাৰ অনুভৱ হয় সেইকাৰণে অনাগত দিনতো এই দুটা চেনেলে বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁতে তেওঁলোকে সৃষ্টিমূলক তথা গঠনমূলক বাতৰি পৰিৱেশন কৰক আমি সদায় তেওঁলোকক সহযোগিতাটো আগবঢ়াম কিন্তু কিছুমান বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁতে তেওঁলোকে দৃষ্টিগোচৰ হ'ব লাগে বুলি আজি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অনুভৱ কৰিছোঁ Pini Karbilong ri bertapan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom